Surah apa kita baca ni? Ad-Duha. Ad-Duha. Sebut. Ad-Duha. Okey, baca betul-betul sama-sama dengan Ustaz. Boleh? Kuat-kuat sikit. Azlin, kuat sikit. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini jana. Semula. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha. Wad-duha. Wal-laili idza saja. Wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Semula. Ma wadda'a. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal-akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Nama apa? Zakwan? Zafran. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka yatiman. Jidak kamu terbawa. Kamu punya ni terbawa-bawa. Di bunyi apa? Di bunyi apa? Da. Itu. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka dhallan. Dhallan. Tahan dulu. Lidah. 1, 2 mula. Wa wajah. Wa wajadaka dhallan fahada. Dha mana lidah? Lidah sini. Gigi sebelah kiri. Dhallan fahada. Wa wajah. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Fa'ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Okey, bagus, alhamdulillah. Apa yang tepuk tangan Quran ni? Sadaqallahul azim.